Kada se govori o organizaciji i općenito o problemima funkcionisanja javne uprave u Bosni i Hercegovini, naravno mora se spomenuti sama ustavna organizacija države, odnosno njen politički sistem koji se u stvari sastoji od 13 političkih subjekata, znači 10 kantona, 2 entiteta, državni nivo i distrikt Brčko. I sama ta ustavna struktura po sebi uslovljava postojanje glomaznog i složenog administrativnog aparata. Mi danas imamo zvanično tako 152 ministra u državi. Evo, kad bi poredili po broju stanovnika, recimo, zanimljivo je sa jednom Njemačkom koja ima 82 miliona stanovnika, Njemačka bi trebala imati preko 8000 ministara. Jer. Znači, sama ta ustavna struktura i silna ministarstva, svaki kanton ima 15 ministarstava i tako dalje, uslovljava ogromnu administraciju. Tako da dolazimo do broja, zbog te ustavne strukture, negdje između 190 i 200.000 ljudi je zaposleno u administrativnom aparatu. Zato svaki treći zaposleni prema dostupnim statističkim podacima u Bosni i Hercegovini je vezan za državna davanja. Administrativni aparat, naravno tu ulazi i obrazovanje, zdravstvena zaštita i tako dalje. Znači imamo najoglomazniju administraciju u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na sve druge evropske države. Oko 45% bruto društvenog proizvoda se odlazi na javnu potrošnju. Znači ako trošite za administraciju, toliko za javnu potrošnju, ostaje vam veoma malo sredstava u budžetima za razvojne projekte, pa i za socijalna davanja, znači kategorija stanovništva koji su u stanju socijalne potrebe. I sad je naravno pitanje efikasnosti same administracije. Znamo da je efikasna, transparentna javna uprava jedan od uslova za postizanje članstva u Europskoj uniji. To je ono što Europska unija od nas zahtijeva. U zadnjih, od 2003. godine je bilo pokušaja da se uspostave, donijele se strategije reforme javne uprave na državnom nivou, ali su one, moram reći, ostale mrtvo slovo na papiru. Nikada nisu realizirane u smislu povećanja transparentnosti rada javne uprave, efikasnosti administracije, vladavine prava i tako dalje. Ima pozitivnih primjera reforme javne uprave, prije svega u jedinicama lokalne samouprave. Znači, mnoge općine u Bosni i Hercegovini, recimo, možemo u kantonu Sarajevo izdvojiti općinu Centar, su vlastitim sredstvima, reformirale javnu upravu, uvele nove metode i djelovanje u javnoj upravi, komunikaciji sa građanima, elektronsku upravu i tako dalje. Tako da ima pozitivnih primjera, ali oni nisu dio nekog strateškog državnog pristupa, već inicijative ili opredjeljenosti lokalnih vlasti da provedu određene reforme. U cjelini javna uprava u Bosni i Hercegovini je preglomazna, ona je dosta skupa, kao što smo rekli, prilično neefikasna i samo njeno izdržavanje je toliko skupo da onemogućava ekonomski razvoj države, jer ogromni doprinosi koji se daju poslodavcima ili koji plaćaju zaposlenici u stvari su uslovljeni potrebom da se finansira glomazan administrativni aparat, opterećenje na doprinose, na plate radnika i tako dalje. Znači to je jedan zatvoreni krug i pitanje je sad naravno šta se može uraditi. Radikalne neke bezbolne promjene su veoma teške i prilično neizvjesne. Uvijek je mnogo lakše osnivati nove institucije, zapošljavati kadrove, nego ukidati postojeće ili otpuštati radnike. Evo, hipotetički zamislimo, u zadnje vrijeme se govori o inicijativi da se ukinu kantoni. To je svakako sa stanovišta naučnog, stručnog opravdano, ali zamislite da sada imate, da ostane bez posla u kratkom periodu nekih 50.000 ljudi. Prvo, šta sa tim ljudima, znači njihova ekonomsko i socijalno stanje bilo katastrofalno, doprinosi i prihodi s druge strane u budžete bi se radikalno umanjili, znači to je jedan zatvoren krug i problem je u tome što administracija i ove mjere koje se navodno monitori na zapošljavanje u javnoj upravi, to sve ne daje rezultate. Birokratija uvijek ima tendenciju da se širi i da se povećava. To se nikada ne može zaustaviti. Znači, to je pravilo koje još Weber davno prije više od 100 godina utvrdio. Znači, uvijek, ali evo primjer Njemačke, kako se smanjuje administracija u Njemačkoj. Jedini odgovor jeste jačanje privatnog sektora. U smislu da je ljudima atraktivnije, mladim ljudima, da svoju egzistenciju, svoju budućnost traže u privatnom sektoru, u realnom sektoru, jer na taj način mogu ostvariti, da budem realni, znači veću ekonomsku korist, bolje zarade, veće plate, bolji životni standard nego u javnoj upravi. I evo ekonomski prosperitet u Njemačkoj zadnjih
intenzivno 30 godina je doveo do toga da se broj zaposlenih u javnom sektoru, administraciji, državnoj smanjuje, jer jednostavno nije poželjno da se radi toliko u državnoj službi. Kod nas je, nažalost, stanje takvo da, evo, imamo tržišnu privredu, kao model, ali se država javlja kao glavni poslodavac i najpoželjniji poslodavac. Svakom čovjeku interes, ili želja, ili svakom roditelju da njegovo dijete radi u javnoj upravi. Prvo što ima mnogo veća primanja, nego u realnom sektoru, mnogo lakši posao i mnogo šira prava. Javna uprava je u smislu kolektivnih ugovora, zaštite svojih prava, radnih prava, odsustva, porodiljskih naknada, bolovanja, godišnjih odmora, mnogo bolje više zaštićena nego u privatnom sektoru. To je veliki problem što je država kod nas glavni i još uvijek i najpoželjniji poslodavac. I treba kreirati politike koje će upravo to mijenjati. Znamo i kolike su razlike između privatnog i javnog sektora u pogledu samih primanja, one su enormne, a s druge strane taj privatni sektor izdržava javni, tako. Sad, zašto su zakoni takvi kakvi jesu i zašto favoriziraju upravo ovakvo stanje, a nalazimo možda u činjenici da su upravo državni službenici, rukovodeći službenici ministarstvima ti koji kreiraju zakone i donose zakone, često i donose onako kako njima odgovara.